Kampret tuh. Kejar kau, kampret. Roger that. We'll take him. Iya. Licin ternyata musuh seperti papa. Enak juga sokan. Tembak kau sampai habis. Kampret. Iya. Yeah, that body's a blessing, girl. I ain't tryna pressure her. She messed with the temperature. Yo, what's up? Ketemu lagi bareng saya Bang Ali, si Gamers Minang. Udah lama Bang Ali nggak ngupload video, udah lama Bang Ali nggak bikin, nggak main game, karena kemarin lagi fokus UTS di kampus. Dan Bang Ali juga sibuk membuat laporan PKL. Jadi Bang Ali fokus dulu antara kedua itu, UTS dan laporan PKL. Oke, kali ini Bang Ali akan mainin permainan jadi tentara apa? Angkatan Udara. Karena Bang Ali bukan dari kecil. Bang Ali pas SD cita-citanya jadi jadi pilot, tapi nggak kesampaian. Mungkin di game ini dapat mewakili rasa kekecewaan yang nggak kesampaian, karena game ini menuntun kita untuk mainin jadi tentara angkatan udara. Oke, langsung aja check this out. Oke. Ini dia lawannya. He's mine, Guts. Kita lagi perang dunia ketiga. Kita main pesawat tempur. Pesawat tempurku, tinggallah sebentar. Terus nabrak dia. I got some shrapnel. Di sini My engines are good, but the stick seems a little sluggish. Berhasil Run a flight pesawat check. banding. Watch my rudder. Aku cek flight control. Oke, ke kanan, sip. Ke kiri, ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan, manisik, ke atas, ke bawah. Check. Oke, Acceleration. acceleration. Oke. Check. Ternyata bawa pesawat tempur itu sensasinya seperti ini kira-kira. Turn it. Atau di dalamnya seperti ini. Banyak tombol-tombolnya. Sip. Check. I'm good. Let's get back to the fur ball. Wes, peta-peta tampak, itu rumah-rumah tampak kecil. Looking for Semut. action. Second flight of bandits approaching from the south. I have them on radar. Apa Take them out. untuk melihat lawan target, enemy target. Melihat musuh. Ini musuh kita. Kampret. Mau menyerang kota dia ya. Iya. Hampir aja Bang Ali mau mendarat di rumah. Oke, keep the enemy with your side. Kenapa nanti lo atau udah warna merah disuruh tekan space. Oke, ini dia warna merah. Langsung keluar udahnya. Kampret. Tekan lagi. Mati. Mati cik lu. Cik ya. Oke. Merah lagi. Kena. Tekan nih barang dulu. Oke, warna merah lagi dia. Spread saja terus. Besar juga ya. Ini dia si kampret.
Oh, mati. Okey. Colonel, he's turning inside. He'll be on your 6. You're leaving the operation area. Change course. Apa ini? You're out of operation area. Abort. Abort. Pilot. Kampret. Warwolf 1, what's your status? Ulang pula lagi. Looking for action. Second flight of bandits approaching from the south. I have them on radar. Okey. Take them out. Sini dia. Okey, space. Mana dia si kampret? Ini dia si kampret. Terus. Yes, mati satu. Tembus 1000. Lagi-lagi warna merah. Oh, nak kena ternyata. Kampret pandai berkilah. Mati yang kan? Colonel, he's turning inside. He'll be on your 6. Okey. Bandits ahead. We're closing. Dagger 3 is hit. We have 2 airmen Ternyata down. ada lawan tadi di belakang kita. Sengaja kita disuruh lari. You're not getting away. I've got your back. Good kill. Okey, mana dia lawannya? Bandit approaching at high speed. We've already lost 2 allied aircraft. Be careful. Wolf 4, bandit Oh, cruising itu with dia kampret. Ayo. Colonel, you should be able to engage him in a Iya. dogfight. Tiger 1, Okey, okey. held here. Tiger 1, break left. We'll take him. All units. Wow, Tiger wow, 1 wow. is engaged with multiple enemy aircraft. Okey, space. Okey je lah, ha. Berasuk angkan. Mana berjatuh? Mana kuno. Locked on target. Lagi. Mati yang. Target down. Kita udah kill 3. Thank you, Colonel. Okey. Filthy target, Kuno Colonel. berjatuh. Roger that. Bandit turning to engage. Understood. Moving to intercept. Ini dia. Use the chat. Okey, lagi. That's gonna make our missiles useless. Kontrol fungsinya. Oh, untuk nembak. Ya, mati yang. Ternyata begini sensasinya jadi tentara Bandit approaching landing beach Amerika. area. You're clear to engage. Angkatan Udara. Warwolf 1, roger that. Enak terbang ya. Bebas kita. Look at those CVs. Bebas nyo pay kama sewa nyo teragak sila. Tak ada lalu lintas dari udara ko lampu merah. Tak ada macet. Tak ada. Kecelakaan paling jatuh seorang. Fox 2. Peradu di tempat langit yang lawih ko ah. Yang entah. Missile. Evade. Tempat tu beradu di tempat langit yang lawih ko ah. Kupanya lawan tadi ko mana ko? I have a lock. One day. Fox 2. Okey. Ternyata dia hebat pemirsa. Bisa langsung lari. Mati. Locked on target. Ini dia si kampret. Gonna Mati break ya. right. Okey. This is Warwolf 3. I'm hit. You're going down. It's the other side of your right wing. Udish. Copy 4. I have full flight controls. I'm still in this. Mana? Kau dah lawan ni belakang. Kita lagi diikuti, lagi dibuntuti sama salah satu musuh. Kita nggak boleh kena yang warna merah itu, karena warna merah itu adalah target. Nanti kalau kita kena target, kita bisa dikejar sama rudal. Sama kayak si mantan ngejar-ngejar. Bukan sama Bang Ali sih.
Okey, langsung guys. Supaya aku lapis daripada aku. Lapis lah. Itu yang biru-biru ko lah kawan awak. Kawan awak. Biru yang biru-biru ko kawan awak. Tapi tak ada yang bisa menolong. Kawan menggolong tu. Menolong tak? Pada umumnya. Okey. Cepet lah deh. Lawan pun tak hilang dah. Cibuk lah sebentar tu. Orang mandi. Okey. Box 2. Hampir saja. Kita kena ya. Kita lepas dari lawan. Mana dia lawannya? Kampret tu. Kejar kau kampret. Roger that. We'll take him. Licin ternyata musuh seperti papa. Sharkmouth has been sighted. What the hell is he targeting? Kena juga kau kan. Magic, roger that. Tembak kau sampai habis. Kampret. You have a fighter down on the north side of Iya. Mantap. Nomad 6-1 Mantap kerasa hatiku tanpa dirimu. Okey, belum jadi ya. Mati. Ternyata dia bawa teman. Okey, satu lagi. Mati. Warhol flight, be advised. Downtown is under attack. Direct Kita all diikuti units lagi. intercept. Tapi kok nggak ada ya tanda lawan. Ini dia musuh. Aduh, kampret. We're assisting a search and rescue operation for a downed airman near the stadium. Copy that, shooter. Ini dia musuh. Magic, you can keep those planes off Okey, us. dapat kau. Oh, mati. Satu lagi, mati. Q. Wis. Q untuk merubah Rudolph yang dari 2 menjadi Still unknown, 4. Tiger 1. Understood. Ini dia. Warhol, we have an Kampret. SAR operation underway near the stadium. Keep the bandits away from Okay. the area. Copy that. Line. Okey. Wis, mati kau. Mana lagi ni? Box 2. Dapat lagi kan? Pentagon Is, flight enaknya ready. terbang. First one will be fighters flying cover. Roger that. Muridku dah suruh jadi tentara tu nak. Tapi bahalah. Magic to Awak Warhol. nak terima. Enemy aircraft are moving eastward out of the state. Roger that. We're Tak pursuing. terima. Awak nak duduk podcast tu. Box Okey. 2. Ini dia si kampret. Mati kau. Satu lagi mati. Aircraft approaching at high speed. Hihi. Mana lagi dia? Aduh. We have a downed airman here and civilian casualties. Sorry, I owe you Okey. Ini sedikit pincah. All right, make it up to me with another of your uncle's hand rolled ones. Okey. Oh, aduh. Kena kampret. Box 2. Magic to Warhol flight. We still have several contacts. Woi, tambah banyak kampret tu. Mati yang lapik tu Roger lagi. that, Wings. Let's finish this. Mati satu lagi. Magic to Warhol 1. 4 bandits coming Oh, north at betul. very low altitude. Heading is 025. Stand it on your back, Colonel. I'm taking Okey, musuh bertambah banyak. Coyote to AWAC. Coyote 2 is Box ready. 2, Box 2. Out of the plane. Dapat kau. Magic acknowledged. Iya. We're out to unit for search and Guts. rescue. Roger, Wolf 2. Keep an eye on your fuel.
mati lagi. Apa kita akhiri aja sampai di sini Nomad 6-2, cover the flank. karena durasi kita udah panjang. By UN Resolution Oke, nonton terus video Bang Ali ya. 21 fire zone is fair Jangan game. lupa subscribe, like, dan share sama teman-teman ya. Commencing attack. Khususnya buat warga Minang. Suppress that position. Oke. Terima kasih udah Shooter, mau this is nonton. Nomad 6. Salam gamers. Will I be one day on that track with gunplay? Outcast my whole life, so I decide to spit like Andre.